دما خوش به بینرین هجا ایرو 23 سبات روژا سیشمی 2021 بویر او گشتدن که هری سرکل سرانسری جهانی رودانه اما حول بدن ده نوا 20 دقیقان ده جواره پیشکش بکن. بله جاره که دما خوش به بینرین هجا یکیتیا اروپا لدیج روسیه ایدر روی خوی هشک نشان داده وزیرین درویین یکیتیا اروپایی جبر گرتنا سروک مخالفین روسیه الکسی ناوالنی لدیشی چهار برپرسین ولاد بریارا پیک آنها جزای آندان وزارت کارین درویا روسیه اف یک وکه شکستنا هیوی بنافکر هر وها وزیر سرگی لاوروف جی گوت گر آشتی بخوازی دوی جبو شر آمده بن. دناوا گوتنین گفخوارنه ده جاره که دنیاکی تیا اوروپای و روسیا هاتیه پیش بری هف. دسلات سروک روسیای ولادیمیر پوتین یا به بیدن کرنا مخالف و گرتنا الکسی ناوالنی تی توانبار کرن به گفین یکی تیا اوروپای را روبرومایا. برپرسی بلندی پولیتیکای پاراستن و کار دروگی یکی تیا اوروپای جوزف بورل به داخویانی که چاپمنیه هلوستا بروکسل یا لدجی موسکوا آنی زمان. بورل دیار که روسیا ایدی بر ریوبریه که دستلاتدار و دچه و جیکیتی اوروپای دور دکوه. متکلداری روشا ناوالنیه کسی گوهاتن جزا کرن و برپرسیارن دناو ده لیدیجی روسیا تبدیرین تهدید کر ین دوار سیاسی ده گرتنه. د چارچوبه جزاین لیدیجی رژیم مافن مروان یه گردونی ده و جارا یکم بکوین مریته و اف جزاش دوه لسر روسیا پیکته. بورل به دومداری پشتوانی خوش با خو پیشاندارن داد کوین قادان آنی زمان. پشتی ویدا خویانی جو وزارت کارندر و یا روسیای برتک هات. وزارت بدا خویانی که نویسکی ادعا این یکیتی اوروپای بله هوانی بناف کر. او یک هیویش کاندنه. لجه گو یکیتی اوروپا هول بده جاره سریه ببینه به زخت و جزایان بریار گوی پیک رینه گرتیه. За прошедшие годы конференция утвердилась. گر آشتی بخوازی جشر آمده با وزیر کار درویی روسیا سرگی لاوروف کریزا نافبر آلیان به وی گوتنی نشان دا. لاوروف آنی زمان گو موسکوای آمده یا گوتکلین خوین بیکیتی اوروپای را بداوی بکه. کریزا نافبر آلیان پشتی موسکوا 5 سبات بریارا درسی نورکرنا دیپلماتین آلمانیا، پولونیا و سوئیس را دا. د نافبر موسکوا و بروکسل دا روشایی در باسی قوناغه که نوبو. هفسنجین هی یا هیوین وگر ایران او ولاتین روش آوی یا جبو وگر لبرنامه نوکلیری زحمت که لیدر اولی ایران خامنه راگهاند که او دولمند کرنا اورانیوم بگیهنن ج 106 لدیجویه که جکوش کاسپی او وزارت کاری در و یا امریکای برتکین تون درکتن امریکا فکاری نخواین دورکتنا ایران ج پیمان نوکلیری آنیزمان. واشنطن هر چقاسی دمن داویده هنک تاویز بو تهران دابنجی لیوگر البرنامه پیمان نوکلریان نافبر آلیان ده پیک نهاتیه. هفسنگین لهرمه و پولیتیکاین دی سردما دونالد ترامپ ده روشومتر سیاهی زده کریه. ممشا و این روش رو قبول نداره. مراعات نمی‌کنید اینها رو. آمریکا در یک روز رهبر اولی ایران علی خامنه‌ای را کان که دولت کرنا یورانیوم گاوان به پشت ناویجه و جسدی شستی جیزه دکن. خامنه‌ای به اندام مجلس زانیاران را هاتی گلهف. ارمانجا تهرانی سر دولت کرنا یورانیوم و جزاین دولت نکوین امریکایی آخفی. امریکا پیوستیان نوکلری به قاسی پیوست زیاده بکن. دولت کرنا یورانیوم جی و د آستا جسدی 20 نمینه. ایران و د مجار نوکلری ده گاو بشونده ناویجه. لگوری پیوستیا ولات و دولت کرنا اورانیوم حتی جسدی 6 جی پیکواره. Issued a message this morning, today I believe, is 5 years
هەلوەستا لە دژی وان داخوایانیە خەمەنایی ji aliyê dinê cîhanê hat. Berdevkê Wezareta Derve ya Dewletên Yekbûyîn Amerîkayê Ned Price ragihand ku ew ji gavên Îranê yên dûrketina ji peymanê nerehetin. Price di daxuyaniya çapemeniya rojane de li ser nêzbûna aliyan a ji bo bernameya nuklerî ev agahî da. Wezîrê Amerîkî li ser gotina Xemeneiya ew ê ji rêjeya dewlemendkirina uranyumê derxin ji sedî şêst jî bertek nîşan da got. Em ji gavên Îran yên ku ji peymanê dûr dikeve bifikarin. Em amade ne dibin sîwana pîpênc zayediyek de li ser mijara nuklerî bi Îranê re rûnin. Lê divê Tehran ji bo mercên danûstandinê li şertên hatine diyarkirin vegere. That does not mean they have clearly not taken the steps needed to comply. Berdevka koşka spî jên pisakî jî diyar kir ku Îran ji pêkanîna mercên vegera li peymana nuklerî dûr e. Jên di daxuyaniya çapemeniya rojane de têkildarî rewşedawiya danûstandinê navbera Washington û Tehranê de Weke berê jî me gotî di mijara vegera li peymana nuklerî ya bi Îranê re dergeh vekirîne. Ev mijar biriya diyalogan dikare were çareserkirin. Li dijî herîma keska Bexdayê êrişeke bi mûşekan pêk hat di encama êrişê de tizyaneke canî çênebû. Şandeya ragihandinê ya ewlekariya Iraqê di daxuyaniyekê de ragihand di saetên şevê de sê mûşek ji bo herîma keska Bexdayê hatin avêtin. Li gorî daxuyaniyê du mûşek li herîma kes ketine, mûşekek jî li herîma Harisiyê ketiye. Ji bilî ziyanên maddî tê ziyaneke canî bixwarin anî. Li gorî heman daxuyaniyê mûşek ji taxa Hey Selam hatina avêtin, hêzin ewlehiyê cihê ku mûşek ji hatiya avêtin jî tespît kirine. Heta niha ji ti aliyan berpirsartiya êrişê negirtiye serxwe. Li aliyeke din li Kerkûkê heft çeteyên Daişê yên dibûn armanca êrişên asmanî yên balafirên koalisyonên navneteweyî. Di êrişa koalisyona li dijî noqteyên çeteyan yên li Wadî el Şayî de heşt êrişên asmanî pêk anîn û têde heft çeteyên Daişê hatin kuştin. Li Fellûceyê jî hêzin îstixbarata leşkeriya Iraqê girtin ser çeteyekê Daişê bi operasyoneke îstixbaretî jê ragihandin. Bilher li Iraqê li dijî rewşa heyî xwepêşandareke li parêzgeha Zîqarê hate li darxistin têde xwepêşandêrek hate kuştin her wiha li aliyeke din jî êrişên li dijî hebûna Amerîkaya li Iraqê dewam dikin û ji xwe êrişek li dijî herîma keska Bexdayê pêk hatibû. Washingtonê jî ragihand ku ew ê êdî rast ji van êrişan Îranê berpirsiyar bibînin. Ji dawiya sala 2019 ve xwepêşandan li dijî rewşa xirab a Iraqê dest pê kirine û hetan ha 600 kes tê de hatine kuştin. Herî dawî duh li parêzgeha Zîqar a başûrê Iraqê li ber avahiya parêzgehê xwepêşandaneke li dar ket. Ji bo ji hevbelavkirina xwepêşandaran hêzên ewlekariyê gulle û bombeyên rondikirêj bi ser wan de avêtin, xwepêşandareke hate kuştin, 4 sivîl û 12 endamên ewlehiyê jî hatin birîndarkirin. Li beramberî vê rewşê li Iraqê her û her ji ber hebûna Amerîka jî nerazîbûna hin aliyan heye, lewra noqteyên wê car caran têne armançkirin. Duşemê dîsa herêma kesk a Bexdayê gotê de balyozxaneya Amerîkî û gelek avahiyên nav dewletî lêne bo armanca êrîşan û sê mûşek lêketin. Washington li ser vê bûyerê bêdeng nema û li ser zimanê berdevkê xwe yê Wezareta Derve Ned Price ragihand got ew ê êdî Îran bi van êrîşan tawan bar bikin, lê ew ê asta tev li heviyê bilind nekin. Price da zanîn ku ew ê bi awayekî pîlankirî ji bo mijara bersivdayînê bixebitin. Wezîrê Amerîkî teqez kir ev êrîş bi çekên Îranê hatine kirin. 16 mehê balafirgeha Hewlêrê jî gotê de hêzên koalisyonê hene rastî sê mûşekan hatibû. Di encamê de kuştî û birîndar çêbûn. Hingê jî Amerîka bertekeke tund nîşan da û ragihand ew ê baş li mijarê bipirsin. Wezareta Karê Derve ya Dewletên Yekbûyên Amerîkayê helbesta xwe ji bo çareserkirina nakokiya İsraîl-Filistînê eşkere kir û got, misogerkirina paşeroja İsraîlê weke dewleteke cihê û demokratîk li kêleka dewleta Filistînî ye.
لگوری آژانس رویترز راگاندی وزارت کارین دروی یا آمریکای آنتونی بلینکن هم پیشه خوی اسرائیل آگادار کریا کو چارەسەرکردنا ناکوکیا اسرائیل فلسطین جبو باشروجا اسرائیل چارەسەریه که هری کنچاوه. وزارت کاری دروی دازانی کو بلینکن ده پیوندیه که تلفنی ده به هم پیشه خوی اسرائیل گابی شانازی راگاندیا کو ریوبریا جو بایدن دبینه کو چارەسەرکردنا مسوگرکردنا باشروجا اسرائیل وک دولت که جهو دموکراتیک لکیلکا دولت فلسطینیه. بلی هر جبو داوی آنینا تندیا لافغانستان لپایتخت قطر دوحای ایران 2020 و دنابرا حکومت افغانستان و طالبان ده دانستاندن پیکتین شانده طالبان پشتی کو 26 چلی دست بگیره دانستاندن کر اف مذاکره حتی دمک هاتمون راوستاندن نها جاره کدن مذاکره دنابرا آلیان ده دست پیکریه لیل آلیه کدن لگوری نتوین یک بوی دناوا سال 2020 ده لولاد زیدی 30,000 کس ده انجام ایریشانده هاتنه کشتن. بردک شانده دانستاندن طالبان محمد نعیم واردک لسر دست پیکرنا مذاکره به داخویانی که چاپمنی آگاهی ده. محمد نعیم واردک آنی زمان کو دانستاندن ججی راوستیایی جاره کدن دست پیکریه. واردک گود جبو فهم کرنا نواروکا هفدیتنا و باوی که کم دانستاندن ورن کرن. اندام شانده حکومت افغانستان گلان فاروق مجروح شیر راگهان کو پشتی دمک درش جاره کدن دانستاندنان دست پیکریه و ده هفدیتنا دست پیکه دجی بریارا دوماندنا دانستاندنان هاتیه گرتن. حکومت افغانستان طالبان به دورکتنا ج دانستاندنان تاوانبار کربو و ادعا کربو کو آماده کاریان شهر دکه. جبو داوی آنیا توندیال افغانستان لپایتخت قطر دوحه. جشش چله و دنابر حکومت افغانستان و طالبان ده دانستاندنان دست پیکر بو. پشتی 26 چله شانده طالبان دست به گره دانستاندنان کر مذاکره هاتبو راوستاندن. لالیه کدن لگوری داخویانی رقصنا آلیکاریه یا نتون یک بویی جبو افغانستانه. دنابر سال 2020 ده زیده 3,000 کس لولات هاتنه کشتن. جسدی 45 کسین که هاتنه کشتن راست هاتنه هدف گرتن و جسدی 43 جوان زارو کشنن. بله ام ج افغانستان برای خوب دن قطر و به قطر دوام بکن ولاتا که به دیمنی خواهش و ولاتا که پاکش کردی که لی بعدالتیا لدیش کارکران تکرن لکیم ولاتان هیا بازران پنابرین برای خواه دانا قطر و لی کار دکن جبر شرط و مرجن زحمت ین کار مرنه لگوری دانین کو روزنامه The Guardian کو ج چافکانیه که حکمتی کم کریه ج سال 2012 و آنگو جدما قطر وکه جهلیستکا کوپایا فوتبال یا جهانیا 2022 هاتیه دیار کرن هر کیم 6500 کارکرین کو جوالاتین باشوری آسیای پنابری قطری بونه جانا خوش دزدانه. روزنامه دست نشان کرد کو دبکو جمار هاتیه دیار کرن جه هجمار راست کم تربه. هات تقص کرن کو پلا گرماهی یا بلند ده هاوینه ده فاکتوره که سرکه یامرنا کارکرین پنابره. پارلمانترین کانادای زختین چینی ین لدیج اویگوران وکه قرکرنی قبول کرد. لکامرا عوامی یا کانادایی پیشنیازنامه یا بلا زختین لدیج اویگوران وکه قرکرنی ورد دیار کرن به یک دنگی هاتا قبول کرن. ج 338 دنگان 266 دنگین اریج بو پیشنیازنامه هاتا بکار آنین. دی پیشنیازنامه ده دیار کرن کو لسر اویگورین لچینی قرکرن هیم. پارلمانتران دیار دکن کو لسر اویگوران خبتاندنا بداری زوری او تونکرنا چاندین قرکرنی جهیا او اویک جپیکتین. سفارت چینی یا لکانادایی بداخلینه که نویسکی پیشنیازنامه رد کرد. لگوری پسپورین بیانی دولت چینی جملیونه که زیده تر اویگوران ده کامپین پنابران ده ین پروردهی ده جنوب را دگرم. پکین وانسوجداریان رد که او ادعا که کو اف کامپ جبو درخواستنا ج تروریسم ناوندیم پروردهیا پشینه. پارلمانترین کانادای بانک لحکمتی کرن کو بلا لگوری بریارا
parlamentoyê tev bigere. Wezîrê Karê Derve Marc Garneau daxuyaniyeke nivîskî weşand û got hikûmeta Kanadayê bi awayeke ciddî li ser îdayên qirkirinê radiweste. Occupe un siège à proximité d'un parent ou d'un tuteur sans qu'il y ait de frais supplémentaires à la charge des passagers. De plus, de nouvelles règles claires visent Vîrusa korona ya bi mutasyonên xwe ya nûre cîhan tevizandiye herî zêde bandora xwe li dewletên Yekbûyên Amerîkayê kiriye. Amerîkaya ku ji ber vîrusê dinale jimara kesên jiyana xwe jî dest dayê 9 milyon derbas kir. Li gorî danên zanîngeha John Hopkins ya çapemeniya dewletên Yekbûyên Amerîka weke çavkaniyeke ji xwe re bikartîne jimara kesên ji ber vîrusa koronayê mirî 571 kes derbas kiriye. Devletên Yekbûyên Amerîkayê di jimara miriyên ji ber vîrusê de li cîhanê cihê xwe dirêza yekemîn de digire. Her wiha jimara pêketiyên vîrusê jî 25 milyon û 174 hezar kes derbas kiriye. Eyaletên herî zêde jimara kesên ji ber vîrusê jiyana xwe ji dest dayê Kaliforniya 49439, New York 46917, Texas 42291 kes ji ber vîrusê mirine. Li paytext Washingtonê ji bo miriyên ji ber vîrusê zengîl hate lêdan. Li kadriyala ya navnetewî ya Washingtonê 500,000 zengîl hatin lêdan. Ji ber her hezaran Amerîkiyên ku ji ber vîrusê mirine carekê zengîl hate lêdan. Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Joe Biden jî di merasimê de amade bûn. Li herîmê serma heye lê li cîhanê berfa ku heyê di gelek aliyan de jiyan tevizandiye li bajarê Vorkutayê başûrê Rûsyayê ji ber sermayê avahiyên hatine valakirin rewşa zehmetiya jiyanê nîşan dide. Di dîmenekî ku biriya dronê ji Komşakyaya û Varşûkya û her wiha ruhandek hatine kişandin sermaya heyî dide xuya kirin. Avahî bi tevahî ji ber fêspî bûna û ji ber sermayê jî bûne qeşa. Pencereyên xwe li ber sermayeyê heyî negirtî yek bi yek şikestine. Piştî hilweşîna SSCB ya êdiyê xelkê herêmê jî dest bi koçberiyê kirin. Li vir jiyan rawestiyaye bêdengî bi dengê bahozêrê re xira dibe. Ev dîmen jî heman filmên dirs nîşan dide. Daireya Feza û Hewkariyê ya Navnetewî ya Amerîkayê NASA dîmenên danîna wesayîta keşfê ya bi navê Perseverance ya li Marsê parve kir. NASAyê li ser hesabê xwe Twitterê ya ku bi taybet ji bo Perseveranceê vekirî dîmenê ji sê kamereyên cuda yên wesayîta roja şemiyê li Marsê danî parve kirin. Di vîdyoyê de diyar dibe ku Perseverance dema dikeve atmosfera Marsê ji bo leza xwe kêm bike paraşûtê vedike. Ji kameraya jêrî jî nîşan dide û tê xuya kirin Perseverance demeke li asmanan dimîne û dema danîna wê bi awayeke zelal hatiye kişandin. Piştî ku Perseverance li Marsê bi awayeke hatibû plankirin danî li navenda NASAyê dengên şahiyê bilind bû. Perseverance di 3 Hezirana 2020 de ji platforma li Floridayê hate şandin û piştî rêwîtiyeke bi qasî 7 mehan û 407 milyon kilometreyê di 20 Sibata 2021 de karî bû li ser rûyê Marsê dane. Tê plankirin ku Perseverance ku xwedî analîzên
کیماوی 20 کامره هر وها مقدارکیا کلاندنی او جبو برهفکرنا نمونهان دستکا ویا روبوتیک او هر وها فروکه که ویا بچوک هیا جبو کشفکرنا روی وی 2 سالان جل سر مارسی بمینه. We have started our constant velocity accordion, which means we are conducting the sky crane, about to conduct the sky crane maneuver. بری بینرین هجا ما هوداد نوا 20 دقیقه ده بویرین هری سرکو بالچشین لجهان رودان بواره پار و بکن حتی روزا پیشم بین دنوا خیر و خوشیده هر شب بخیر.